دم باش و بنرمه هجا هون شاوانه هون باشن و مخیراتنه سر کنالا زمان کردی ایرو دیسا ام به بیرخستنه که لهمبری ونه دیسا دوی بیرخستنه دا ام آگاهین وانه بوری به بیر بخن از هیویم اوانه بدل وبا و اگر جاره یکی علمه تماشه دکن هیویم اون وگرن وانه دست که تماشا بکن جبو که هون باش فیری زمان کردی ببن دکان به هفرا دست به بیرخستنه بکن بله شو بنرمه هجا نها ام دست بیرخستن خوا یا دیامین بکن پرسایه که لبامه دبیجی چه قرطافا کسانه کنگی به پیوا بری خو دکبه برسفا یک دما پیوا بری قرطاف خاروبه برسفا دیم دما پیوا بری قرطاف تواندی به یا سیم دما پیوا بری قرطاف نافدر به یا چارم دما پیوا بری قرطاف لیکر به پرسا دویمین کنگی ام ji qertafa kesana ra dibêjin lêkera bûnê berbijêra yekê dema ku berî wê navdêr be û cuda were nivîsîn dema ku berî wê lêker be û bi dengdêr bi dawî bûbe berbijêra sêyem dema ku berî wê lêker be û bi dengdar bi dawî bûbe bersiva çarem dema ku berî wê daçek be Pirsa sêyemîn veqetandekên bi navkirî di zimanê Kurdî de çi ne? Bersiva yekem an got berbijêra yekem a, î, ên ya duyem ê, î, ên ya sêyem a, î, ên û ya çarem a, ê, ên. Tabî ya çarem rast e a, ê, ên. Pirsa çaremîn veqetandeka a ji bo çi bikar tê? Berbijêra yekê mê û yekijmar berbijêra duyê nêr û yekijmar ya siyê mê û pirjmar ya çarê nêr û pirjmar. Tabî bersiva yek rast e qertafa a bibînin veqetandeka a ji bo mê û yekijmar bikar tê. Pirsa pênc veqetandeka ê ji bo çi bikar tê? Berbijêra yekê ji bo mê û yekijmar ya duyê ji bo nêr û yekijmar ya siyê ji bo mê û pirjmar ya çar ji bo nêr û pirjmar. Tabî veqetandeka a ji bo navdêrên nêr û yekijmar bikar tê. Pirsa şeşê veqetandeka ên ji bo çi bikar tê? Berbijêra yekê ji bo mê û yekijmar ya dudiyê ji bo nêr û yekijmar ya siyê ji bo mê û pirjmar ya çar ji bo mê û nêr pirjmar.
طابی و قطندکا این جبو نافدرین می و نیر پرجمار بکارته. برسا هفته قرطافین نب نافگیری چنه؟ بربجر یک اکه ان یا دویم اکه ان بربجر سیه اک ان بربجر چاره اک انه. طابی قرطاف نب نافگیری اک و ان. برسا حشته قرطافا نب نافگیری اک جبو چه بکارته؟ بربجر یکه نافدرین یک جمار و نب نافگیری یا دویه نافدرین پر جمار و نب نافگیری برسوا سیه نافدرین یک جمار و بنافگیری بربجر چاره نافدرین پر جمار و بنافگیری. طابی قرطافا نب نافگیری اک جبو نافدرین یک جمار و نب نافگیری بکارته. پرسا نهمین قرطافا نب نافگیری ان جبو چه بکارته؟ نافدرین یک جمار و نب نافگیری نافدرین پر جمار و نب نافگیری برسوا سه نافدرین یک جمار و بنافگیری نافدرین پر جمار و بنافگیری. طابی قرطافا نب نافگیری ان جبو نافدرین پر جمار و نب نافگیری بکارته. پرسا دهمین و قطاندکین نب نافگیری دی زمان کردی دا چنه؟ برسوا یکه اکه ای این یا دویم انا ای این یا سیم اکی اکه انا و یا چهارم اکه اکی این. طابی و قطاندک نب نافگیری زبان کردی دا اکی اکه و انا. فرسا یازدمین و قطاندکا اکه جبو چه بکارته؟ می و یک جمار و نب نافگیری نیر و یک جمار و نب نافگیری پر جمار و نب نافگیری یا چهار پر جمار و بنافگیری. طابی و قطاندکا اکه جبو می و یک جمار و نب نافگیری بکارته. پرسا دازدمین و قطاندکا اکی جبو چه بکارته؟ می و یک جمار و نب نافگیری نیر و یک جمار و نب نافگیری پر جمار و نب نافگیری یا چهار پر جمار و بنافگیری. طابی و قطاندکا اکی جبو نیر و یک جمار و نب نافگیری بکارته. پرسا دوسسیه و قطاندکا انا جبو چه بکارته؟ می و یک جمار و نب نافگیری نیر و یک جمار و نب نافگیری برسوا سیه پر جمار و نب نافگیری برسوا چهارم پر جمار و بنافگیری.
طابي وقتاندك أنا جبو برجماريه ونبنافكري بكارته. برسا دهو چار ورگرا و هفوكي چیه؟ مساء الخير. بربجره یکی ایوار باش، یا دیه روج باش، یا سیه بخاطرته، یا چاره در واسیبه. طابي ورگرا مساء الخير ایوار باشه. برسا ده بنجه ورگرا و هفوكي چیه؟ صباح الخير. برسا با یک ایوار باش، یا ده روج باش، یا سه بخاطرته، یا چار در واسیبه. طابي ورگرا صباح الخير روج باشه. برسا شازدمين ورگرا و هفوكي چیه؟ عليك العافية. برسا با یک ایوار باش، یا ده روج باش، یا سه بخاطرته، یا چار در واسیبه. طابي ورگرا عليك العافية در باسيبة دو كردي دا. برسا حفدمين ورگرا و هفوكي چیه؟ وداعا. برسا با یک ایوار باش، برسا با دو روج باش، برسا با سه بخاطرته، برسا با چار در باسيبة. طابي ورگرا وداعا بزمان كردي دا بخاطر تا. برسا حجدمين ورگرا و هفوكي چیه؟ كيف حالك. برسا با یک تو چاوایی، برسا با دو تو چی دکی، برسا با سه تو کدا دچی، برسا با چار تو چی دبیجی. ورگرا كيف حالك تشاوي. برسا ده نه ورگرا به هفوكي چیه؟ ماذا تفعل. تشاوي تو چه دکی، تو کدا دچی، تو چه دبیجی. ورگرا ماذا تفعل تو چه دکی. برسا بیسته و برسا داویه ورگرا به هفوكي چیه؟ ماذا تقول. آیا که تو چاوایی. برسا با دویه تو چه دکی. برسا با سیه تو کدا دچی، برسا با چاره تو چه دبیجی. طابي ورگرا ماذا تقول تو چه دبیجی.
بله شوبنیر می هجا به وی آوایی ام دگهجن داویا ببیر خستنا دیمین از هیوی دکم بدل وبا و هنکی آگاهی خو ببیر خو خسته بن و اگر جاره یکمینه دل کنال ما تماشا دکی هیوی دکم تو وگره جوانه دست پیکی دا دست پی بکه جبو گوت باشتر فری زمان کردی ببه و جبیر نکن کنال ما بشوپینن و زنگل چالاش بکن جبو کو هر وانه کنو دا که سر کنال اون تماشا بکن و بشوپینن حیا جاره کدن هم ببینن خیر و خوشیه دا خاطره و